Moje ime je Stefan Pjevaljčić, imam 18 godina i živim ovdje u Bosanskom Grahovu. Zovem se Jovana Bilbija, imam 20 godina i živim u Bosanskom Grahovu. Bosansko Grahovo je mali gradić koji nosi toliko nekih prirodnih ljepota. Geografski položaj Bosanskog Grahova je takav da i za sat vremena možemo stići u neku najveću planinu, a za sat vremena se možemo spustiti na more. Najčešće zanimanje ljudi u Grahovu je prerada drveta. Većinom se zaposle na pilanama jer najviše toga imamo i raspolažemo sa dosta drveta. Mogao bi se razviti turizam, ima lijepih lokacija i znamenitosti. Mnogo turista ima, sa raznih strana svijeta dolaze. Česi su nam najbrojniji otprilike, ali ima ih iz Njemačke, iz Italije, svugdje. I najviše obilaze Šatorsko jezero. Prvo što je zanimljivo da se prirodno jezero održava na 1480 i nešto, ne mogu sad tačno da se sjetim, na 1480 nešto metara nadmorske visine. To je zanimljivo. Sama planina je visoka 1876 metara, a jezero se zadržava na tih 1400. To je bukvalno neopisiv prizor onako. U Resanovcima ima pećina Ledenica koja je istražena u dubinu nekih 650 metara. Nedaleko izvan grada u selu Obljaj ima kuća Gavrila Principa, njegova rodna kuća u kojoj je tu živio sa roditeljima. Ali nismo baš nešto poznati na internetu, tako reći. Nemamo nikakav svoj medij da se oglašavamo. Pa najkorisnije bi bilo kad bi napravili svoju web stranicu. Mislim da bi nam ona bila najkorisnija. Evo, ja sam prvi, ajmo reći, dobrovoljac koji bi to održavao, pisao tekstove i sl. Mladih jako malo ima. Ne znam, u srednju školu trenutno možda ide oko 30 učenika iz Grahova, ali idu u Drvaru školu. Mi u Bosanskom Grahovu nemamo srednju školu. Idem u srednju ekonomsku. Putujem u Drvaru u školu. Nakon osnovne svi idu van Grahova, samo zavisi ko se gdje odluči ići. Nema sadržaja, nema nikakvih zanimljivosti, znači nešto najosnovnije samo. Prilika za mladih nema nešto mnogo. Neke od prilika su kulturno-umjetničko društvo i planinarsko društvo. Generalno mladi su, bar moje mišljenje da su mladi tako klonuli duhom jer stvarno nemaju nikakvih predispozicija ovdje da rade bilo šta. A nešto što bi nama pomoglo bi bilo, na primjer, vijeće mladih. Pa najviše bi nam trebao prostor u kojem bi mogli da se sastanemo i da razgovaramo o tome, da se složimo šta bi najviše volili da imamo. Jer mi mlađi ako odemo koji tek treba da stvaramo porodice i da stvaramo život u stvari, ako mi odemo, Grahovo će se ugasiti kroz 10 godina.